Вітанкі. Сёння ў падкасці тутака адбылася размова з чалавекам, які ведае пра нашы карані ўсё. Доктарам гістарычных навук прафесарам Олегам Латышонкам. Разам з ім мы адправіліся ў цікавае падарожжа, дзе шукалі адказ на галоўнае пытанне: што значыць быць сапраўдным беларусам? Асабліва, калі твая ідэнтычнасць, як і мова, нарадзілася з голасу дзядоў, была сфарміравана кнігамі і стала гісторыяй на скрыжаванні віленскай і падляшскай традыцый. Мы даведаліся, чаму веданне складанай гісторыі ад усяслава чарадзея да белдыска і сучасных выклікаў гэта не цяжар, а адзіны спосаб для беларусаў беластотчыны і новай дыяспары зрабіць свае карані сілай і ўпэўнена глядзець у будучыню. Глядзіце нас у Ютубе і Spotify, таксама слухайце на ўсіх папулярных аўдыаплатформах. Таксама вы можете падтрымаць нас данатам, каб мы маглі працягнуць сваю справу. Усе падрабязнасці у апісанні. Падкаст тутака. Сардэчна вітаем. Гэта тутака трэці сезон. І мы працягваем нашу размову пра тых, хто стварае і нясе беларускасць на беласточыне. Сёння з намі чалавек эпоха, чые працы фарміруюць і працягваюць фарміраваць беларускую свядомасць. У нашай студыі доктар гістарычных навук, прафесар Беластоцкага універсітэта, старшыня беларускага гістарычнага таварыства ў Польшчы, аўтар шматлікіх кніг, грамадскі дзеяч, прафесар Олег Латышонак. Спадар прафесар, добрый дзень. Добрый дзень. Слухайце, давайте так адразу пачнем з першага пытання, якое мяне вельмі моцна турбуе. Я спадзяюся, што вы мне на яго адкажаце. Як усё ж такі, на вашую думку, будзе больш правільна? Беларусы беласточчыны ці падляшскія беларусы? Беларусы беластотчыны. Гэта, ну, я як гісторык мушу сказаць, паколькі Падляшша гэта толькі частка Беластотчыны, прычым ёсць Падляшша і па-за Беластотчынай, а паўночныя раёны Беластотчыны гэта не Падляшша. No, Падляшша на поўнач сягала вельмі далёка да Аўгустова, але ж, скажем, Саколка гэта ўжо не Падляшша, гарадок гэта не Падляшша. Так што гістарычна тут сфармавалася Беластотчына. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай, пасля трэцяга падзелу узнікла Беластотчына з вельмі розных частак Вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства. Ну, давайте на гэтым тады і засяродзімся. Цяпер я буду выпраўляцца і заўсёды казаць беларусы беласточчыны. Nie, to tak nie, to nie абавязкова, не прынцыпова. Можна гаварыць і беларусы Падляшша. Я проста як гісторык мушу удакладніць. Скажыце мне, калі ласка, у вашых шматлікіх інтэрв'ю вы даволі адкрыты, шчыры чалавек. Я чула такое, што ў дзяцінстве, вы самі гэта сцвярджаеце, што ў дзяцінстве бацькі з вамі не размаўлялі на беларускай мове. Размаўляў з вамі дзед Клеменці. Ці можна казаць, што беларуская мова была першакрыніцай менавіта ад яго? А я думаю, што не толькі ад яго, бо бацькі не гаварылі з намі, але ж гаварылі з іншымі. Мы жылі і не на Падляшшы, і не на Беластотчыне, паколькі я нарадзіўся ў Элблонгу на польскім узбярэжжы, але там была процьма беларусаў, або палакаў беларускага паходжання, па-рознаму яны пра сябе гаварылі, але вельмі часта гаварылі па-беларуску. Калі было нейкае мерапрыемства, то ўсе гаварылі па-беларуску і так што беларуская мова была для мяне вельмі чымсьці натуральным. Проста у ёй рос, можна так сказаць. Але калі ўжо гаварыць пра бацькоў і тое, якая мова родная, для мяне гэта, безумоўна, польская. А яшчэ вы казалі, што з самага пачатку лічылі сябе кніжным беларусам. Гэта я разумею так больш пра студэнцкія часы, калі пачалі чытаць, а пазней сталі сапраўдным беларусам. У чым гэта розніца, растлумачык? Кніжны і сапраўдны беларус. Nie, ja był wychowany na Białorusa. Tak mnie wychowali na Białorusa. Wielmi moja ziemia była patriotyczna. Przykład dziadka liści przybiegł, a to było paśle wojny pod Elblągiem. Przybiegł i każe do taty: słuchaj, musisz nasi u lesie partyzaniać, bo
Tata pytaється: "Яким cudem?" A dzied każe: "Tam na kamni biał-czerwona-biały ściach namalowany, a гэта u Polsce czerwony szlak turystyczny, tak malujецца." Ależ no prosta, dziedu гэта, аднолькава вам толькі магла асацыявацца. Ale był kniżnym паколькі, no nawet miał сяброў, якія таксама былі ў такой самай сітуацыі, як я ў Элблонгу, i stali Białorusami, ale, ta białoruskość była mianowita taka kniżna, no bo jaka ja mogła być u Elblągu, i nawet u Białegostoku. Ja prosta kali najmniej siebie odczuwał Białorusem, to u chady liceja u Białegostoku. Ja wiedział, że ja Białorus, ale do niczego mi to nie było potrzebne. Ja wielmi lubił czytać, wielmi lubił Bogdanowicza. Można сказać, że kali już ktoś na mnie nie zrobił wpływ z poetą, to безумоўна Максім Богданович. І таксама ў Кракаве ўсе ведалі, што я беларус, але ж сапраўды беларусам я стаў, калі сустрэў, пазнаёміўся з беластоцкімі падляшскімі беларусамі, калі яны мяне прынялі як свайго і схадзілі мы Беласточыну, стапталі сваімі нагамі. Тады я, можна сказаць, стаў сапраўды беларусам. Цудоўна. Вы жылі ў Эльблонгу, пазней, калі вам было 8 год прыблізна Так. так, вы пераехалі сюды з сям'ёй у Беласток, вярнуліся да сваіх каранёў. Пазней быў універсітэт ягілонскі, перад вамі быў увесь свет. Ну, сапраўды, вы ўжо былі даволі знакамітым чалавекам. Вы маглі абраць любую кропку, дзе жыць. Чаму ж вы, аднак, вярнуліся сюды ў Беласток? No tak jak i mój baćka i maci, da swoich prosta. Ja sobie nie ujawnał życia poza Bielastokiem, Bielastoczyna i poza białoruskością, taką, jaką ja no, odczuwał, że to ta, no, Bielastoczyna kusok Białorusi i żyć u innym świecie na pewno było mi łatwiej, ale e, e, tu było na pewno ciekawiej. Tu czekała zmaganie, a mnie to jest potrzebne. Вы распавядалі падчас дыскусіі на фестывалі тутака такую гісторыю пра вашу маці і яе сесцёр, што яны ўсе нарадзіліся ў адной вёсцы, але To konkretna młodsza siostra i młodszy brat. Ja nie prydumali taką pieśńku Ruski, Niemiec i Polak tańcowali krakowiak, bo mama narodziła się u Polszczy, siostra u Sowieckim Sojuzie, a najmłodszy brat u Niemiecczynie, bo to była wielka Niemiecczyna. A wsio to ładnej wiosy. Do reczy, ta wioska mieniała dzierżawną przynależność 7 razy przy życiu mojej babuli. і гэта тут на падляшшы, Tak, это, no nie na Podlasiu, na на Białostoczni. Беласточчыне, але аднак Это вы мяне выпраўляеце. wioska Luka nad Narwa i ona już nie istnieje, bo tam zrobili wodoschowiska i odsielili tę wioskę. Так, а дзе пазнаёміліся вашыя бацькі? A u ciągniku, bo tata dowiedział się, że jak on to gawarył, że kali w Gdańsku był studentem, nie wiedzieliśmy, bo i on był z tych z Wilejszczyn, tak? Nie wiedzieliśmy, że Stalin zostawił w Polsce całe zagłębie białoruskich dziewcząt. Tak, on był inżynierem, to takie, że to Białostoczyna, to basen białoruskich dziewczat. No i pojechał żenica, siabra jego przywiózł w Białowieżu, kap paswatać się ze swojej siostroju. No, ale tam niczego nie otrzymało się. To jest osobna historia. No i baćka wiertał się dużo. No i u ciachniku sustreł dziewczat, ale wielmi młodzieńkich, takich paśla początkowej szkoły. I jedna z nich говорили они по-белорусски, i jedna сказала, что я буду учиться. I tak буду учиться. Оказалось, что они там nie otrzymali miejsca u niejkiej średniej szkole. No, a mój baćka od razu poczuł białoruską mowę, dziewczaty, przychodzi i każe, że pomoże im, bo już był, zdaje się, już paśla studiał. I a pierwsze słowa, jakie poczuł od mojej mamy,
to był "Odczep się pan". Ta taki znajomość poczęła się, ale dał jej swój adres, iż to w Elblągu znajdzie dla jej średnią szkołę i szczęśliwa moja, mama miała tam ciotkę w tym Elblągu. Ta nie bała się pojechać. No i baćka znajшов szkołę dla mojej mamy i tak pośle inni żartowali, że to nawet na baćkowskie schody chodziły. Mama zapiereczła je, ale tak inni кажуть, to on nawet na baćkowskie schody chodził, aby to naglądać za progresem nauczania. No, w każdym wypadku, już jak skończyłam, to zbierała się do domu. No, to tak sama długa historia, nie budu jej rozkazywać. To taka семейная tajemnica, jak nareszcie ciotki wyrашili żenić. А ці вы збіраеце гэтыя вось сямейныя гісторыі, ці можа плануеце неяк не ведаю, можа пазней апублікаваць, гэта ж усё так цікава. Ja szkoduję, Baśka nie spisał tego u большости, a kali ja już prosił jego, aby on rozkazał, to wielmi ciężko chwareł i nie chciało się jemu tego. No, wielmi mnoga pomnił, nie tylko baćki rozkazał, ale tak samo mojej babuli, bo dzieda rozkazał, na żal, ja już nie pomnił, bo on pamiór, kali ja był za mały. Ale babuli rozkazy z Wileńszczyny to my wiedali na pamięć i nawet ich ponumerowali. I nie tylko my z siostrą, ale tak samo moje siostry z liceja wiedali te rozkazy i babula poczynaje, a ktoś każe, no numer 9, tak. No, w każdym wypadku lubili u nas rozkazywać historii i wielmi mnoga ich rozkazywali. No, w każdym wypadku w tym basenie białoruskich dziewczat tata znajшов sobie żonkę. Не адчапіўся, як вы No nie кажаце, так? odczepił się. Адчэпся пан і не адчапіўся. Мне падаецца, гэта менавіта і мусіць быць дзесьці там на вокладцы гэтай кнігі і не адчапіўся. Ваш бацька паходзіць з Беларусі, маці адсюль з Беласточыны, і вы выгадаваліся ў такіх дзвюх традыцыях віленскай і моўна-падляшскай беластоцкай. Чым яны адрозніваліся? Ці вы адчувалі гэтае гадаванне ад To вашых бацькоў? dwa różne światy. E, Ja wychowany na wileńskiej Białoruszczynie, bo no, mama przyszła do siemi Białorusów wileńskich. Dzied, baba, tata, wszyscy, mnoga znajomych u tym Elblągu, i oni byli z zachodniej Białorusi. I to była taka tradycja, no, wielmi patriotyczna. Dla taty tam SBM to tak, to taka zwyczajna organizacja, tak, jaką ja należył. Daleczy, wtedy się maladyje należeli. I, u mamy tego nie było, jej tego nie передали. Ona była wielmi, jest wielmi patriotycznej białoruskiej, ale nie mogła e, передać takiego bagażu, doświadczenia, różnych zmagań i tym podobne. Wozili nas u Luku, aby my no, nabierali się białoruszczyny, a tam się po polsku do nas говорили. No ale czuli tę białoruską mowę. No, co mogła mi Luka pokazać? To była biedna wioska i nawet babula говорила, że to Bóg zabył, Bogiem zabyta ja. No wielka, ale niebogata ja, bez jakichś wielkich kulturnych tradycji, no poza wielmi ciekawym folklorem, про jaki później dowiedział się, tak? Ależ wtedy dla mnie to nie folklor był ważny. Tak że my jeździli na te wakacje w to luku. Naturalna, że to na pewno tak samo nas wychowywała. Niejako białoruska się nam передавала, ale to nie było to, jeszcze tam tata rozkazywał про zmaganie ze zbroją w rukach i tak dalej. No to tego my od mamy nie mogli otrzymać, ale mama była może i samej twardej i jość samej twardej białoruskiej w naszej ziemi. Ale to u ciotki różne światy, Wileńszczyna i osobliwa, że to no, tam mieli dowoli wielką gospodarkę, to no jakby
inszy był to ich погляд на свет, może, no, tak mi zdaється, принаймні. Ну гэта файна, што вы маеце два такіх розных бакі. Tak, tym болей, што я, пакуль можна было, то вельмі ахвотна ездзіў. І там маю сям'ю, і, вельмі блізка мы былі, пакуль тая мяжа не зачынілася так страшна. Я там адчуваў сябе як дома. Шаркоўшчына, Браслаўшчына to dla мяне было, to było нешта сваё, таксама як і Лука. І застаецца. No tak, ale dawno nie baczył, na żal, to prykre je, no. Нашага не засталося ні там, ні тут. Паколькі, гэтую нашу гаспадарку знеслі саветы і правялі нівеліроўку, і степ да степ кругом, путь далёк ляжыт, ісціно рускі ландшафт. А тут, зноў польская ўлада вырашыла зрабіць вадасховішча, адсяліла і Луку, і 4 іншыя вёскі. I tak samo, no, zajedziemy, nawet mama nie chce tam zajeżdżać, bo jak zajedziemy, to płacze, no. Wielmi to prykra. Вось вы шмат кажаце пра падарожжа. Хацела яшчэ запытацца пра вашае такое асабістае падарожжа. Ваш бацька паехаў шукаць жонку у Беласток, на Беласточ. А вы паехалі шукаць жонку ў студзіводы, атрымліваецца. No tak, Распавядзіце, калі ласка, чаму ж вы паехалі ў студзіводы? no, początku nie буду rozkazywać, bo Гэта будзе ў кнізе. no może. Ale w każdym wypadku пасля того, jak z siebrami odświadkował 50 годов narodzenia, od swojego narodzenia, tak думał, a czego to jeszcze u życiu nie zrobił. I tak думаю, no kolkie tych kniżek jeszcze napiszę, to jest, jakie dosięgnięcie, co tam za to. Się думаю, tak ciążcie wielkim, wielkiej dumaj. I nareszcie wspomniał, toż ja jeszcze nie ożenił się. No i wyraził, że to no, trzeba poszukać żonku, no a samej takiej dobrej nagody i było tam po majowej rosie u Studziwodach. Zajechał, ja думаю, może poznajommy się z jakiejś fajnej białoruskiej. No i tylko wejшов na terytorium tego festiwala i od razu pobaczył jaje. I tak, chociaż no, stroj jakby nie nasz. No, a подошел, почал говорить, и так ну, помału to йшло. Tak samo to mogła brzonka rozkazać, jak ja nada mnie nie stawiła się wtedy. Ale no ja już tak samo jak baćka mój nie odczepił się, to i ja nie odczepił się. Okazało się, że ja na latyszka, ale macie jest z Białorusi, przy czym na koniec to okazało się, że ja nas pod tej samej Szarkołszczyny, że to i mój baćka, tak. Jak to poznał swojego, można skazać. No i tak ja no pośle, oj to długa historia. Mieliśmy już tam, ja miał pojechać u Białystok, ja na Ubiel z siabrałkami, na покупки, ale tu doszło i już się my zastali się, no i poszli na inscenizację Palaszockiego Wiesiela, jaką ją jak raz Darafiej Fionik. No i tam brali z publiki, pierwsza młodszy, jakby aktory to odegrali, a pośle naturszczyków z publiki brali. No i wzięli sandu, a Fionik każe do swojej, no, do tej no, wiaduczej, każe, bierę to raczej, no mnie nie pokazuje, bierę jako. A ja nakaże, doglądał na mnie, nie, a on jeszcze halasty. Fionik halasty, halasty. No i tak nas posadzili razem, a żenili, no i tak już zostało się. То бок тут яшчэ і Дарафею Фіёніку трэба падзякаваць у A вашай wielmi, гісторыі. ja jemu to skąd swoich dzian budu wdzięczny za to. Слухайце, а ці было, не ведаю, ці вы думалі пра тое, што для вас вельмі важна, каб хоць нейкая частка, але аднак беларускіх каранёў была ў вашай будучай жонцы? Ці гэта супадзенне? W ten moment ja nie думал, это совпадение. Просто, ну, говорю, вошел, no i закахał się. Вы разам з жонкай маеце цудоўнага сына, вы размаўляеце ў хаце з ім па-польску, як самі сцвярджаеце, з ляноты. To tak, że no, dla mnie Polska jest mowa rodna, ja.
і я стараюся гаварыць з ім па-беларуску, але калі я спецыяльна не намагаюся, то калі хтось да мяне гаворыць па-польску, то я машынальна адказваю, па-польску, а моя жонка цвёрда гаворыць па-латышску. Так што ён якраз па-латышску то, думаю, лепш гаворыць, як па-беларуску. Ну, прызнаюся, што это моя віна, ну, але ж і па-беларуску ўмее, то не кепска, як на Беласток. Ну, я б з вамі паспрачалася. Я з ім размаўляла, на маю думку, для яго ўзросту ён вельмі цудоўна размаўляе па-беларуску. Дзякуй, ale by nie czuła, jak ją po łatyszku говорить. I on skończył 4 klasy, 4 z połowej klasy łatyskiej szkoły online. Żonka przymuszała jako biedna, żeby wyuczał tę nikomu niepotrzebną mowę. Ja to żartuję, że mój syn wie daje nikomu niepotrzebne mowy. Polską, białoruską i łatyszką. Але з жонкай вы размаўляеце ў хаце па-беларуску. Tak, żonka i tak. Выключна. Żonka больше konsekwentna w tym говорении по-белорусски, чем я. А як вы лічыце, ці магчыма гэта ўвогуле вось так валодаючы, жанглюючы гэтымі мовамі моладзі ўсё ж такі утрымаць сваю тоеснасць ці ёсць у гэтых будучыня? Думаю, так, хотя не ma upewnieności. Czasy takie, że młodzież jeździć po całym świecie, żyje u różnych krainach. Ja думаю, że все-таки taki zarat, jaki tutaj otrzymywają młode Białorusy, jako chapaje, kap Białorusam zastаться. No ja miał moment histania temu rozumieju, że to nie obowiązkowa, ale mają nadzieję, że syn będzie Białorusem. No i on siebie odczuwaje Białorusem. A jak tam dalej będzie, mają nadzieję, że tak ono i zostanieca. Tym bardziej, że to teraz świat taki, że można komunikować легко z innymi. To nie to jest to, że człowiek był sam. А пра студэнцкае жыццё я хацела у вас яшчэ запытацца на такую цікавую для мяне тэму, таму што я не заспела гэты перыяд, была ўвогуле э, недатычна гэтага, таму што жыла, зразумела, ў Беларусі. Я хацела запытацца пра бас. Як там усё пачыналася? To nie ja poczynał, ja tylko dolучał się. Pierwszy raz dolучał się jeszcze na początku 80. Do tak zwanego pierwszego basu, ale tam ja prosta nie było jak to teraz modno mówić chemii takiej między mną i innymi. Jany byli takie больше no, takim tradycyjnymi podlaskimi Białorusami. Nie wiedz, jak to сказать, no ale w każdym wypadku to wielmi paradoczni ludzi i z niektórymi mają kontakty i sionia, chociaż nieregularna. Kiepskiego słowa pra ich nie mogę сказать i nie chcę, i jany warte je tylko dobrego, ale no, nikt ja tam nie odczuł siebie między swoimi. I tolki z drugim basem to pasiabrował od razu, by tak patrzył, że no nareszcie moje Białorusy. To był koniec 80. To pokolenie Eugena Wapy, Mikoły Wałraniuka, Walencina Sielwiesiuka, Basi i Mirka Piekarskich. Wśród ich ja poczuł siebie swoim. Там ужо была гэтая, як вы сказалі, хімія. Tak, ja absolutnie nie był prowadzyrą i niczego ich nie musiał uczyć. Oni sami już byli takimi Białorusami, jak ja думał, że to Białorusy powinny być. Ja prosto do ich douczył się. А што вы цікавага стваралі тады ў гэтых другіх басах? Pierwsze za wszystko to rejdy Baćkowszczyna, bo dziękujący tym rejdom ja mianowita poznał Białostocczynu i polubił je jej, pokochał wtedy szczera. To je wioskowa, malomiasteczkowa je życie, to je siemiejne obrady, gdzie nie zachodzisz ty swój. No prosta, to byli cudowne rady i tam ja mianowita wtedy stał, jak już na początku сказали, про что говорили, отчуł siebie pełnością Сапраўдным беларусам. Białorusem i białostockim mianowito Białorusem. E, I
no pierw za ўсё, no właśnie гэтыя рэйды, як мы гаварылі, а друга справа гэта басовішча, якое мы прыдумалі пасля аднаго рэйду. Гэта было, no, у Березові, ми зайшли, заїхали відсвяткувати угодки розгрому з'їзду громади. No i все tam było prygorza, nawet żeńczyny płakali, ale, no bo śpiewała Ela Beziuk wielmi prygorza. No, ale później nam mужчыны сказали, что а які там з'езд, приехали Żydy z Гайнаўкі, policja ich разогнала, i вось там вам з'езд. No dobra, tak czy inaczej my zrozumieli, że na historii, chociaż historykał tam była wśród nas proćma, na historii my daleko nie zajedziemy, że to nie той czas, nie ta epocha. I zabrali się u domie Andrzejko u Bielsku. Tak po mnie siedzieli, my tak pusty pokój był, się pod ścianami siedzieli i думали, no co тут zrobić? I tu Wiaczesław Haruży rozprostował się, tak każe, ja wiedаю, rock festiwal. Tak my to придумали wtedy basowiszcza, no i od razu miejsca, gdzie to będzie, baryk, bo raniej tam baczyli to i tak, że думаю, что это было наше самое великое досягнение, покольки там прочма, no całe pokolenie młodych Białorusów wychowało się na mianowite dla ich kontakt dla młodych z taką Białoruszczyną, jak to było niż ta ichняя. То бок праз музыку значна было лягчэй дабіцца да Ale to nie była większości. tylko muzyka, pierw za wszystko poczucie supolności. To było, to wsie jechali jak na wielkie świata. I tam i okazało się, że ta Białoruszczyna to nie tylko ta wioska zabita, a już zupełnie inna, współczesna, moderna, wielmi taka prygorza i to jest dzień na młodoje pokolenie. No przy tym to była cudowna zabawa, no, tak samo. Ну, я просто мушу спытаць цяпер на гэтым самым легендарным месцы, дзе столькі год ладзіўся фестываль басовішча. Цяпер мы арганізоўваем фестываль тутака. Вы на ім таксама прысутнічалі. У гэтым годзе вы былі і, наколькі я памятаю, і некалькі гадоў раней таксама вы Tak, да ja нас starałem się. завітавалі так. Вы ў нас такі даволі часты госць на фестываль, за што мы вам вельмі ўдзячны. І хацела запытацца, вы былі і на басовішчы, а вы былі і на тутакі. Ці ёсць нейкія параўноўванні? Таму што, падаецца, ўсё, што вы цяпер распавядалі пра басы, такая ж самая атмасфера ёсць і на тутацы. Можа, вы бачыце штосьці іншае, Таму што мы з пункту гледжання арганізацыі не заўсёды можам убачыць, як сябе адчувае беларуская меншасць на фестывалі. No tu sprawa jeszcze we wzroście. Kiedyś Mikola Wawroniuk zwierzył mnie uwagę, że to jest to, my nie możemy z przyjeżdżymi Białorusami domówić się, że to prosta różnica we wzroście, bo tu w основnym młodzi ludzie przyjechali, a przynajmniej dzienniczają, a my ja już pensioner. I nie czekajcie od mnie, że ja budu porównywać basowiszcza, na jakim ja pocho prymał udział, a teraz z żonką i dzieciom chodzą i przyglądają się. To prosta nie ma trzyma. Jak krychu z tej atmosfery jest, tak? Przy czym basowiszcza tak samo zmieniała atmosferę. Pierwsze je było takie, że tam było i disco polo, czy bel disco może tak lepiej to nazywać, Белдзіско to придумав я такое, трэба такую назву. запомніць. A tak, że to była publika городоцкая, все там tak czy rozkładali swoje, przychodzili, siadali, wypiwali, prymali udział u tym sim. Pośle już zrobił się rock festiwal, czysty, że tak skażu. To już była zupełnie inna atmosfera, ale no dla młodzi to było wielkie, no nieszta wielkie. Teraz, w czym sprawa? Mnie zdaje się, że to prosta białoruska młodzi na Białostoczy nie wielmi mała.
I to jakby sama je ważne. Ja zajmował się naukowa demografia i to ale to ta prosta widać, nie trzeba nauki, kap wiedzieć, to wielmi mnoga pojechała dalej u Białegostoku, że amal do końca już się stali Polakami. I tamu może nie ma takowa tylko interferencji między tutejszymi a przyjeżdżymi, jakie uśrodki, jak ja czuwają bolsześci na tym festiwali i to jest różnica. No, Basowiszcza to było pierw za to byli tubylcy, a z Białorusi umieru Machczyma się tak samo mnoga przyjeżdżała, ależ to było miejscowe, tak? A tutaj czuwają, że to ośrodki jest impreza diaspory. Chociaż poszłym czasem tak baczył, że to no może krychu po krysie zaczynają i autochtony znowu przyjeżdżać, szukać tej dawniej atmosfery. E, Tak czy inaczej, ja wielmi cieszę się, że to jest tu taka ta wielmi, no to cudowna inicjatywa i temu i jeżdżę na jaje. Добра, што можа быць, вы можаце параіць ці можа прапанаваць, што б вы маглі зрабіць такога, каб яшчэ больш зацікавіць аўтахтонаў, мясцовых беларусаў беласточных. No ja już говорю, что я уже за старый, как комусь рады давать уже до руки могу пого А вспоминать. калі бачым вас на танцполе, дык так і не Aj, скажаш. kab wybaczyli mnie nie tady. E, nie mogą niczego, pokolki, to sprawa do młodycho. Kali młody Ilia Pionik, jak fiołek robić festiwal za Klunieju, to jest dobre, tak? No duma już to trzeba говорить z tymi młodymi Białorusami, a nie z pensjonerami. А яшчэ я ведаю, што вы маеце дачыненне да самой назвы фестывалю басовішча. No, ja prosto je придумал. Адкуль у вас гэта ўсё? Адкуль Tak столькі? prosto. Dumał, no jak to nazwać? Był taki polski festiwal Rokowisko. I ja podumał, no tu BAS, Białoruskie Objednanie Studentów, no to po polsku będzie basowisko, a po białorusku basowiszcza. No i tak i od razu to się skapili, tylko że to praktycznie nikt to nie wiedział, że to basowiszcza to e, одиночный лик. И все это говорили басовища, jakby po polsku, że to tyje basowища u mnożnym liku, a to powinien no ale no, na koniec i tak się говорили basy. Я хацела яшчэ вярнуцца да тэмы 80-х і да тэмы салідарнасці з вашых дазволу. Мы так трошки прыгнем з пазітыўнай тэмы басовішчаў да тэмы тых часоў і цяперашніх часоў, што адбываецца ў Беларусі. Таму што гэта студэнцтва, актывізм, пошук тоеснасці, каранёў усяго іншага. І я хацела вас запытацца, цяпер пасля падзеі 2020 года ў Беларусі сядзяць шмат людзей па палітычных прычынах. У вашым жыцці таксама быў выпадак, сітуацыя, нават не ведаю, як акрэсліць гэты тэрмін, гэтыя месяцы, калі вы таксама былі абмежаваны ў волі. Я хацела запытацца, ці зразумела, што тут няма сэнсу і параўноўваць, гэта дзве розныя рэвалюцыі. Але ці было нам у двадцатым годзе яшчэ штосьці зрабіць яшчэ больш ці неяк па-іншаму з вашага пункту гледжання, каб усё ж такі аднак дабіцца гэтай волі. Nie wiedział, bo kap zarobili bolsz, to no, jakiś Majdan, to skończyła się rosyjska interwencja. Temu ja nikogo jej za nic to nie winowaczył. Prosta, no naturalna można było pójść dalej. E, ale po pierwsze, jak ja rozumiem, nie było nastroju na to, bo nikt to nie czekał, że to tak wszystko pójdzie. Ludzie byli mirno nastrojeni, pokazali Łukaszenku, że on już powinien nadejść i para była, no aż to pośle. Ja думаю, że no bez uliku rosyjskiego faktora tu nie ma trzyma
raszać. No można było zrobić powstanie, ale wtedy to Białoruś była pierwsza ofiara rosyjskiej agresji, a nie Ukraina. Ja tak to бачу, ale nie хочу говорить рашуча, prawdopodobna. Nіколи не wiadomo u politycy, jak гэта абернецца, таму і да нікога прэтэнзіяў не маю. А што я могу запытацца так наўпрост, а што ж вы зрабілі такога, што таксама апынуліся за кратамі? A niczego, to tak samo jak цяпер у Беларусі. Проста у мяне быў пункт, калпартажу, падпольнай прэсы. І вось і ўсё. No паколькі to była сетка, no to jak tam ktoś prosta zdał, to mnoga nas aresztowali. To prosta za to, że my należeli, продолжали działalność профсоюза nielegalną. Ale хочу сказать, no wy говорили без пораўнанняў, ale калі ідзе пра то, як я сядзеў і як сядзяць цяпер палітвязні ў Беларусі, то я сядзеў у санаторыі са спецыяльным рэжымам. Ніхто мяне там не праследаваў, іх страшна. No wiadomo, że kali dziecię, jak кажуть, z dobrych domów, jakie nigdy nie mieli do czynienia z niczym kryminalnym, sadzają z kryminalnymi, z zabójcami, dziewczat z prostytutkami, to ciężko takie doświadczenie, ale kali idzie pra to je, jak my tam żyli, jak nas traktowali, to no nie ma niejako porównania i tak samo nie ma porównania z tym, jak nas już odpuszczali na wolę. No, mnie nie przyjęli na pracę w Jagielloński Uniwersytet, a nie, tak, że to nie tak, jak ciepер. Różnica taka, że to generał Jaruzelski, co by про його nie говорить, był Polakiem i patriotą. Może kiepska to rozumiał, może nie tak jak trzeba, ależ nie zmagał się on z polskością. O to je trzeba сказать. A Łukaszenka to ruski ze znakiem kaczeństwa i to jest absolutna pryncypowa różnica między Polską i wojennego stanowiska i Białorusią ciepер. Як вы лічыце, а якая роля Беласточчыны ў станаўленні беларускасці, беларускай тоеснасці? No, niewielka. Але аднак ёсць. No, jak to niejka jest, no trzeba глядзець na to, że to na usiadki my byli, my pierwsze uwejśli w kontakt z polityką i tak samo z Zachodem. Ja говорю уже historyczna, w sensie my, kiedy byli młodzieje, raniej za to pokolenie, jakie w Białorusi zaczęło zmagać za Białoruszczyną. I my pomagali. Nasza rola była najważniejsza wtedy na początku, na złomie 80. i 90. Pokolki my pomagali opozycji białoruskiej kantaczyć z Zachodem. To była nasza główna rola. Tłumaczyli im polityku, pokolki no, e, my tu zajmowali się polityką raniej. W sensie polityki takiej, że to czy wybory, czy to. No, nasza mniejszość to była jedyna mniejszość u Polsce, jaka miała swoją podpolną antykomunistyczną organizację. To tak samo trzeba сказать. To był wielki doświad naszej tadysznie prawadery. Jurka Turonak, Sakrat Janowicz, wielmi mnoga nas czego nauczyli. No i my prosto politykowali. Nawet młode studenty wtedy. I kiedy przyjeżdżali opozycjonerzy z Białorusi, no to my im próbowali tłumaczyć, jak trzeba politykować, chociaż to wielkiego wyniku nie dało, bo nie słuchali, liczyli, że oni lepszy wiedzą. My to tu w tej gluchomanii białostockiej, to cóż to my możemy rozumieć. No, mnogo było takich dyskusji, no ale wtedy oni przyjeżdżali politykować, mówić z nami, dyskutować. My im odczyniali kontakt na Zachód. Byli oni na Basowiszczu. Глядзелі, jak to może być. No. Tym jeszcze jedno, że nasza Białostoczyna to może i apошний кусок Białorusi niezmieniony tak, no przynajmniej w 90. gady, tak niezmieniony tak z sowieckiej ekonomiką. Tu było sielanstwo białoruskie, nie kolchozniki, nie sołchozniki, a
białoruskie sielanstwa. No ja się u Białorusi wioski jeszcze takie jak ja nieperspektywny jedzie, gdzie tam można pobaczyć, ale tu było żywoje, nie to jeszcze nieperspektywne. Tak że no думаю, nasz період to byli gady 90, kiedy my sprzyczynili się do niczego białoruskiego u Białorusi. Z tego periodu my wiedali i politykę, a no, w основnym opozycyjnych, ale tak samo no, pierwszy się kulturnych działaczów, no, artystą, no, to było nadzwyczajna dla nas ważne, ale думаю, że i dla ich tak samo było ciekawe przynajmniej. А калі зрабіць такі велічэзны крок у мінулае, я хацела яшчэ запытацца пра ролю святароў тут на Беласточыне таксама менавіта ў 19 стагоддзі. Я ведаю, што вы дакладна вывучалі гэтую тэму. Вы разумееце і можаце цяпер літаральна таксама ў некалькіх сказах патлумачыць, чаму менавіта праз царкву тут беларускасць захавалася. Tacho mianowicie nie rozumieli tak samo te młodeje wtedy białoruskie polityki z Białorusi, z Republiki Białoruś. Kiedy my im tłumaczyli, że religia jest ważna, że można być ateistą prawosławnym, ale u środki prawosławnym. Jany tego nie rozumieli, tłumaczyli nam, że już sowietyzacja zmieniła tak mentalitet Białorusów, że wiara wyznania absolutna nieważna je, no ale naród wybrał prawosławnego ateista na zdził tych naszych siobrów. A sprawa w tym, że no nie było wtedy nijakiej innej praslojki, jaka mogła to robić. Praktyczna usia praslojka wyższa była polonizowana. Ja? Te światary, one byli tak pamisz. I światary, i ichnie syny, bo to pierwsza się o prasyną rozmowa idzie, jany szukali nieszta nowe i jany dolучali się, jany nawet stwarali białoruski ruch, no dosyć skazać, że to już u połowie XIX stulecia Усё духавенства Бельскага павету адказала, што насельніцтва, якое тут жыве, гэта беларусы. У іншых паветах па-рознаму там было, а каго там не было, і чырвонарусаў, і маларусаў, і ячвягаў нават з літвінамі. А ў бельскім павеце ўсе былі беларусы. І так з гэтай пары яно і пайшло. Так што першыя такія nacjonalni działacze, to dzieci światarow. To Ignatowski, to Kraskowski, Chlebcewicz, no prosta, hety młode wtedy chłopcy stworzyli pierwszą organizację białoruskiej socjalistycznej gromady już w 1906 roku w Bielsku. Tak, że mają wielmi długą tradycję politycznej dziejności białoruskiej tutaj. Такое адчуванне, што беларускасць так і захавалася дзесьці там на ўскрайку. Ну, выбачайце, што я так кажу на ўскрайку, не ў Беластоке, цяпер не ў Беластоку, не ў мясце. Вы самі кажаце, што беларускасць ёсць там у гайнуцы, у Бельску, у той бок, што ў Беластоку яе няма. А што ж трэба зрабіць вам, нам, дыаспаре, аўтахтонам, каб гэта беларускасць вярнулася ў вялікі горад? No nie wiernic. Так Ja песімістычна, аднак racjonalna думаю. рацыянальна. Tak, no. Nie daliśmy rady, kiedy było tu jeszcze mnogo Białorusów, ale my tu zawsze byli u mniejszości i no, heta, no, dzienniczała tak, że to, no, pieramało Białystok Białorusów na Polaków, prostak, amal Kamczatkowa, wielmi mała ilość młodych ludzi, jakie by siebie odczuwali Białorusami. Ja do rzeczy heta liczę no, nieumolnym, особливо після гэтага, jak znowu zakryła się miarza. No, to już było wsio, bo pokój białoruska, polska mierza była odkryta, to jeszcze można było nieszta zrobić. A sytuacji, kiedy my tu Miedźwiedzim, zaprawdy w głuchim kutku łapynuli się, no to, no, cóż tu zrobić? Tym bardziej, że to, no, Polaki teraz już Białorusów nie lubiać. Tak jak lubili u 20, to teraz najbardziej nie lubiać Rasiejców, a pośle
Białorusą i to напэўна на маладых людзей дзейнічае. Так што беларушчына трымаецца і заўсёды трымалася там, дзе беларусы ў большасці. Мы не моцныя і нам трэба трэба, каб нас była большасць, як я разумею, каб мы маглі нешта сваё ствараць. Бо калі у меншасці, а калі пра Беласток гаворым, то już там 12%, to no cóż z takim nisztożnym procentem można zrobić. No nie było Białorusi, kap u Mińsku, skażem, było 12% Białorusów. Ja wiedаю sytuację z Daugavpils po białorusku Dźwińsk. Tam Łatyszów 12%, Polaków 12%, no все insze Rasiejcy w основnym. I все говорять по-русски. I nawet Latyszy tam po rusku говорять. No prosta u Łatwii, tak, gdzie niczego большость, tak? Nawet ty u swojej krainie, a przymuszony говорить na чужой mowie. Штосьці мне гэта нагадвае. Што мне гэта Ale нагадвае? to Białoruś, a Łatwia, zdaється, tak, no, Łatyszy takie patrioty, taka już mocna nacja. Maleńki, ale hordy narodzik umora, jak jany про siebie говорять. Ale u sytuacji, kiedy ich 12%, no tak samo niczego nie mogły zrobić. Ну, то бок добрага прагнозу у вас цяпер няма. Nie no, безумоўна, дзякуючы таму, што цяпер ёсць у Беластоку вельмі многа беларусаў, якія прыехалі з Беларусі, то беларушчына тут ператрывае мінімум пакаленні даўжэй, бо без гэтага прытоку ўжо бы мы дагаралі памаленьку. Гавору пра Беласток, не пра Гайнаўку ці Бельск, ale тут by my dagarali, a цяпер тут прыток вельмі многіх маладых людзей, tworczych. To gwarantuje, że na pokolenie jeszcze Białoruszczyna u Białegostoku będzie. Ja prosto mam nadzieję, że te przyjeżdżają piarojmuć nasze ustanowy i będą продолжać ich działalność nawet kiedy nas nie stanie. Так, але паланізацыю нельга Nie, стрымаць. na 2,5 tysiące dzieci jakie uczą w szkołach Białegostoka, nikt nie praktyczna z Białorusi. Nikt nie wywuczaje białoruskiej mowy. Tak że ten proces już zapuszczony i będzie wynik wielmi chutki. А што датычна мясцовай моладзі беластоцкай, яны у іх ёсць на маю думку, гэта нейкі сорам казаць, што яны беларусы. Nie, one Пуль гэта prosto odczuwają siebie Polakami. Ja po mnie po sobie, no. Nie, był czas, to polszczyzna, Polska była mnie bliżejsza za białoruskość. Ja już думав, jak ja Białorus, żywu u Polsce, говорю po polsku. To ja Polak. No i ja tych ludzi nie rozumiem. No prosta. A czemu ja nie mają być Białorusami? To ja inaczej odwierzę pytanie. Jaka przyczyna? Toż nikt to nie przypisany ja do swojej nacji. Dla mnie nacja to kulturna, historyczna supolność. Jak ty nie należysz do tej kultury, no to czemu masz być Białorusem? Wziął u ciebie po polsku, to naturalne, że ty Polak. Ja prosto nikogo nie осуждаю. А вы памятаеце той момант, калі вы вось так свядома адчулі сябе беларусам? Ja Гэта wielmi быў to, znaczy дзень. może niezwarotna. O, to byłoby lepsze słowa, bo kiedy ja zapełniał papiery u Jagielloński Uniwersytet, siedział i думаю, jaką to nacjonalność wpisać, bo jak raz był takim nastroju i czasie, że że nie chciała się mi być tym Białorusem. Jeszcze z baćkiem swarił się, a to i on u nas był taki Białorus, a tu wychodzić mama i pytaється, a co tak synku siedzisz? A думаю, jaką nacjonalność opisać. A matka na mnie takie oczy. Jakuju? No też ty Białorus, tak? No i napisał, białoruską możesz napisać. No ja napisał białoruska, bo wtedy była taka, trzeba było nacjonalność podać. No i zajechał ja w ten Krakał, w sekretariacie zdają papiery, czy znowu zapełniać, jak to zawsze w biurokratii. No i sekretarka pisze maszynalna, nacjonalność polska, narodowość polska. A ja mówię, a przepraszam, nie polska.
О, і вона така, що не бачила ні Поляка. І я, ну, принаймші серед місцевих студентів, і каже: "А то яка?" А я говорю: "Білоруська". Вона так глядить, а я маю тільки польська або інна. Я говорю: "Ну, то пишіть інша". Ну, і так уже пішло-поїхало. Ну, так я вже назавжди став білорусом. Падаецца, вы толькі што прыдумалі новую главу для сваёй кнігі. Щось. А Незваротна. а мне цікавей даследаваць гісторыю, чым тое опісваць А сваё жыццё. даследаваць сябе? Я думаю, што то колькі мне трэба, то я ведаю. Мне цікавей пра іншых пісаць. Пра іншых піса а іншых чытаць? А люблю, але не люблю гістарычных раманаў, напрыклад. Ну, там асновы то, калі скажам пра беларусаў, Караткевіч, Арлоў, to naturalna przeczytał i ciekawa, ale dla mnie najważniejsze wyraszyć jakąś zagadkę historyczną. Jak to je było, kali nawet nie zagadku, a zmagać się z takimi wielmi długo istniejącymi mifami, a historiografia na mifach pobudowana. Ja. Makczyma ja stwarają nowe, ale okazuje że to все było inaczej, czym mnie nie uczyli, tak? I zusiem i u Polska, i Polskim Uniwersytecie, i tak samo все, что Białorusy piszą, tak samo było często inaczej. Tak, że i to mnie zаўсёды no, na przykład, odkąd wzięła się nazwa Bielaruś? No, to 5 гадоў temu прысвяціў, так і не ведаю. Ale, Застаецца пытанне адкрытым? no tak, no, praz pryzmu swojego doświadczenia mnie nie ciekawiło, odkąd Białorusy wzięli się, jak ta nacja nasza formowała się, temu kniżku przyświecił. Я ведаю, што адзін з вашых самых улюбённых гістарычных персанажаў гэта Усяслаў Чарадзей. Ці гэта праўда? No to безумоўна. А чаму вы яго называеце нашым імператарам? Był taki polski, один polski uczony, jaki dokazywał, że mianowicie, że Usiaslał był kierował całej europejskiej północy. Przy czym zaznaczył, że to wielmi przyznany historyk, nie Białorus. I temu było ciekawe, mianowicie, że on kierował i Skandynawami, i Saksoncami, prosta takim powstaniem północy suproć imperii, tak, skażem nowej rzymskiej imperii niemieckiej i no w ogóle suproć nowa światu. No i to może liczyła dobra, że na boku konserwator. Bo tu szło про to, że to był świat jazycznicki, chociaż sam Mścislaw był chrześcijaninem. No, w każdym wypadku to od Jana Pawierska wzięło się. To nie moja wydumka, tylko hipoteza wielmi przyznanego polskiego mediewista. А чым вам падабаецца гэты персанаж? Nie no, i on temu taki ciekawy, że on czarodziej. To taka postać, jakiej na przykład u polskiej historii nie ma. Ніхто такі не існаваў. Ну, былі там, ваявалі, забівалі, уцякалі, жанілі się, a гэты і на самае тое, што ён быў такой міфічнай фігурай, і пра яго там збіралі весткі нават у Сібіры ў 18 стагоддзі. No na pełna liczyli jako czarodziejem, tak? Ale no samая szmat cholerność tej postaci, ta niezwyczajność, ta na mnie tak dziejniczała. No ciepер ja rozumiem, że jaż profesjonalny historyk, że to usio swojego rodu mif, ale jaki prychorzy? No u polskiej historii takiego prygorza u mifa nie ma. Нам цяпер не хапае свайго Усяслава Чарадзея. Nie chapaj. No ależ trzeba skazać tak, że i on był ładarом. A jaki ładarу u Białorusi, to my ciepер to my wiedаем. A tak samo i Usiaslaw все-таки спознал, что to jest paraza, ucioki. Tak, że może i wśród nas jest все-таки nowy Usiaslaw czarodziej, pokolki
Może teraz цяпер сабе ўсведаміў, што дыяспара паўтарае яго лос. No i on żeś musiał uciekać z Baćkowszczyny, a ośrodki wernął się i odwojował Baćkowszczynu i długo jeszcze panował. Może i on jak raz najlepszy symbol dla diaspory. Як вы ставіцеся да цяперашняй сітуацыі з беларускай мовай тут на Беластопчыне? Таму што ў моладзі ёсць такі, ну, нельга сказаць, што гэта новы феномен, таму што ён ужо даволі даўно ідзе, але вось гэта размова па-свойму, мікрамова падляшская. Як вы, як гісторык, як прафесар ставіцеся да гэтага пытання? To nie nowa zjawa, pokolkiem się moje siebry говорили по-своему, zawsiady. Po swojemu говорим, a na literaturnej piszem, zapełniajem gazety, książki i tak dalej. Ta sytuacja była zawsiody. E, Seriozna się moje siebry z Podlasia говорили po swojemu. I nawet ja czasem już zaczynał говорить po swojemu, jak dłużej był mianowita na Podlasie. Tak, ciepер znowu jeszcze prosta mowa na Sakolszczynie. Z jednego boku to rozjednowej. Паколькі гэта ў інтарэсе не беларускім, каб было як найболей моваў, пламёнаў. Калісь Яўген Міранович, мой сябра, гісторык, знайшоў такі дакумент паліцыйны польскі з міжваеннага перыяду. Трэба іх падзяліць на мовы, пламёны, каб не, каб не było tych Białorusаў. Z другого боку, ja вельмі люблю гаворкі. Мне і хацеў бы, каб яны былі захаваныя. Tym болей, што яшчэ раз паўтараю, гэта нічога новага. Гэтыя маладыя людзі, якіх я чую, яны нават не ўмеюць па-свойму. У параўнанні з тымі старымі, to u jakich ta mowa była wioskowa, swoja, to jany ўжо гавораць такой трасянкай Polska swojoj, białoruskiej, bo tam ja czuję i to ва ўсіх, no, вельмі розныя ўплывы. Bo no, скажем, Jan Maksimiuk stworzył jakby kanon takiej podlaskiej mowy. Swój kanon stworzył Darafiej Fionik, ale nikt to na tych kanonicznych mowach nie mówić. Każdy stara się tak mówić jak dziady albo jeszcze baćki. Każdy stara swoją mowę z różnych takich askolków, różnych mową. Ale ogólna ja za. Jeszcze raz powtórzę, trzeba iść za takimi jak Ilia Fionik, jak Niczos, znaczyć Nika Jurczuk. Jany wielmi dobrą sprawę robiać i zachowanie tej mowy, chociaż w takiej formie, to wielmi ważne. E, Mnie nie podobaється тільки то, що некоторі якби відмовляють вартість літературної мови для Білосточчини, і що вона якби не потрібна вивчається у школах, бо то не наша мова. No Boże, literatuра mowa nigdzie nie swoja, bo każdy w normalnej krainie говорить na swoich gaworkach, a literaturna mowa to już ideologia. Mає об'єднувати тих, до яких, які лічать її своєю. Ja do rzeczy liczę, że białoruska literaturna mowa wznikła w ogóle jak polityczna prylada zmagania za uladu, a nie temu, że była prygorza. I kto na niej nie pisał, że temu, że ona prygorza, miłowuczna, swoja, prosta. Wieś aparat dzierżawy i ekonomiki był cudzy. Szlachta stała Polakami, insze je znał czynovnicka, ta rać Rasiejcami, a białoruska mowa była przyladej zmagania. Nikt nie chciał, temu, że na jej говорить, ona była mowa dziadów, bo życie dziadów było kiepskie. Nie warto było tak żyć. I to była prylada zmagania za lepszy los. Temu jak taka ja objednała mianowita nową nację Białorusów. To było zmaganie za swoją lepszą buduczynię. Temu ta prylada literaturna białoruska mowa służyła. Ну добра, а што датычна тады таго, што вось гэтыя маладыя людзі
Ніка Юрчук, Ілля Фіонік і іншыя, таму што ўжо даволі гэта велізарная супольнасць. Яны малайцы, яны шмат чаго робяць. Падкасты і вось фестывалі, які робяць за клуняй. Але пры ўсім пры гэтым нідзе не гаворыцца, што гэта беларуская гаворка, што яны гавораць па-свойму па-беларуску. А гэта ўжо мімікра. Я гэтак лічу, што проста прадстаўляюць палакам, што гэта не беларуская мова, што гэта свая, ну, каб лепш талеравалі гэтую мову. Я можа то нават несвядома, але падсвядома я лічу, што гэта так. Я гавару на сваёй мове, śpiewаю па-беларуску фактычна, але гавару, што гэта не па-беларуску, так. Гэта, no, dla мяне непрыемнае, ale lepsz tak, czym w ogóle nie gawarić i nie śpiewać po swojemu czy po białorusku. No, nieprzyjemna jest sytuacja w Ukrainie ja гэта разумею, ale гавару, мне, no, krychu prykra. To nie mieniaje tego, że kali mnie smutna, to puszczają sobie niczo skadżuje. Przyjemna, że jeszcze tak powiedzieć, tym bardziej, że to osnowa to pieśnia z wioski mojej babuli i mamy. Магчыма ли такое, што калі зменіцца ўсё ў Рэспублікі Беларусі, Беларусь стане больш прывабнай для моладзі, новае пакаленне беларусаў беласточчыны таксама зменіць сваё меркаванне. U niewielkiej stopni, pokolki jany już wielmi polanizowany. Czastka ta, że to jeszcze mianowite, chociaż po swojemu, chociaż nieszta, chociaż paru słowami obmieniaca, to je tak, mołać z rajnauki, jaka ćwiarda stojwała, no, swój licej, swój białoruską mowę. E, Baćki, jakie ich wychowali, to wsio daje nadzieję, że to usiadki, a usioj naszej tej terytorii, gdzie żywiem, jeszcze joś Białorusy i kap odkryła się miarza, kap była polityka dzierżawy, jaka jakby sprzyjała usiemu białoruskiemu, kali tu tak jak Litowcy u Sejnach pobudowali na koszt Litwy Dom Kultury dla Litowców, bo nie mogli dobić a do ladą takiej inwestycji, to im Litwa pobudowała, tak? Tak, że to, no, u nas nie budzi nikoli tak jak z Litowcami, przynajmniej nie przy moim życiu. Ale z drugiego boku, no, odkrytość stypendii, wszystko to jest, to każda normalna dzierżawa robić. Polska ja u wielkiej stopni. Można brać przykład z każdej sąsiedzkiej krainy. To na pewno będzie pełna. Plus jeszcze niemała diaspora, jaka tu dużo zostanieca, to może tak stworzyć takie kolo, jakie będzie nakruszać białoruskość. Вы неяк сказалі, што маеце сваю ўласную адна з вашых уласных місій, гэта данесці новай беларускай дыаспары, што яны тут, як у сябе, што тут ёсць таксама беларускасць. Чаму вы нясеце гэты крыж? Чаму вы вырашылі штосьці даказаць ці Nie, no перавесці на co tu свой бок? dokazywać? Jak to kiedyś jeden polski pierwszy encyklopedyst napisał, koń jaki jest, każdy widzi. Tak że to niczego dokazywać nie trzeba. Но беларусы з Беларусі гэтага самі не ведаюць. Вы можаце на маім прыкладзе нават гэта заўважыць. Калі я пераехала некалькі год таму, я была здзіўлена, колькі тут беларускасці. Я не ведала, мне патрэбны быў такі чалавек, як пан прафесар, які бы мне ўсё гэта паказаў і распавёў. No ale to już wynik edukacji u Białorusi, gdzie Białorusy tylko wykluczna gromadzianie Białorusi, usie. To jest Białorusy dla reżimu. A usie, kto żyje poza Białorusią, to już nie Białorusy, im to nie ciekawe. I ludzi prosto nie wiedzieli, że tu żyją Białorusy, jest białoruska kultura. I думаю, że to jak raz ja to tylko w małej stopni temu sprzyjaju. Jest szmat innych ludzi, jakie to robią. A tak samo prosta baczysz, to Białorusy, jakie tu dobrze żyją, no pomalu zaczynają rozumieć. Tu pojedzie, tu poczuje, tak, że to tu tak samo ich ziemia i że warto z tej ziemią jakby siebie współczuć, dołączyć do tej
da гэтых беларусаў тутэйшых, цяжэй будзе з іншымі, дзе іх болей у Варшаве, у Вроцлаве, у Гданьску. Там сапраўды будзе цяжка, і мне пра іх таксама ідзе, каб яны ведалі. No tu трэба лагеры dla дзяцей, экскурсіі, ўсё тое прапагаваць, арганізоўваць. No ja ведаю, што тэарэтычна трэба зрабіць, але гэтым ужо іншыя павінны займацца. Памалу гэта ўжо робіцца. Я ведаю на сваім прыкладзе. Я ж стаў беластоцкім беларусам толькі ў 30 гадоў. Nie był od razu. Tolki jak patrzał na te nasze rejdy chodzić, to zrozumiał, że to moja ziemia. Можна сказаць, што вы таксама як новая дыяспара. No, temu ja może bolej rozumieju, bo ja w pełnej stopni tak samo z diaspory. Мікола Ваўранюк неяк сказаў, што ён пачуў ад вас такую фразу, якая вельмі чамусьці мне дзесьці ў памяці там трымаецца, што вы гэта ваш выраз, вы вучыліся беларускаму патрыятызму на польскім нацыяналізме. Як вы можете патлумачыць гэты свой выраз? To proste, no. Nie trzeba było niczego dumać, tylko i wydumlać, tylko wieści siebie jak Polaki, tak? Что мы Polaki, my Białorusy, это наша, у нас такая historia, у нас такая, to nasz ściach, to nasz himn. No taka jest sama i prosta, i niczego tu, czy prosto trzeba zmagać się za swoje. Polaki zmagają się i nam trzeba zmagać się. No może to jest najważniejsze, zmagać się za swoje. Раскрыйце сакрэт сапраўднага беларуса. No nie, to nie ma niczego takiego. To nie istnieje zaprawny Białorus. No, to każdy Białorus inny, a tylko razem my все Białorusy. Напрыканцы мы кожнаму нашаму госцю задаем такі бліц. Вы можете адказаць коротка, альбо калі захочаце патлумачыць, чаму вы абралі таго ці іншых. Анетту Прымаку ці Ганну Кандрацюк. Ja wielmi poważаю Handziu, bo my szczebry i czytają jej reportaży, e, ale u Anety Prymaki больш historyzmu. Mnie jak historyku гэта bliżej i to jej na przykład, jak ja na dokumentach dokazała, że Polaki u гэтай miejscowości, про яку pisze, tak samo прымалі ўдзел у стварэнню савецкай улады як беларусы, а пасля гэта наступіла выпарcie гэтага з памяці проста на дакументах, так, і паказвае гэта людзям, а яны далей гавораць, што то так не было, так. No to штось такое, то ніякі гісторык у нас гэтага не даказаў. Свада і Нічус альбо Ілэн Фрэнс. Свада і Нічыс. Вельмі люблю Ілон, ale prosta to było to było niesamowite. Prosta Kalia patrzył to jak Hadżuja, no to гэта było nieszta, co mnie prosta, ja już говорил, ratuje poczucie jakoś tam, kali mnie ciężka. Басовішча ці бардаўская восень. Basowiść. Да сэрціка бліжэй. No tak, bo to samo jest. Bardoł tak samo lubił, ale Basowiszcza to prosta nieszta, jest taka wielka impreza, to takie poczucie supolności, że to nie zamienić. Беларускае грамадска-культурнае таварыства ці цэнтр беларускай культуры. No widać. Jeszcze nie wywuczył tej abrewiatury. Naturalna cena białoruskiej kultury. Heta Przy всіх заслугах БХКТ, то яно вже якби не сучасне є і страчила контакт мені здається, з жихарами, особливо тими уже, які в городах живуть. Маю надію, що Центр білоруської культури буде діяти і на вёсці, і в городі. Дранікі ці бульбяная бабка. Драніки. Сакрат Яновіч ці Віктор Швед. Wiktor Szwed. Z całej powagi dla Sokrata, jaki wielmi szmat zrobił, to Wiktor był больш taki, больш szczery we siłę tym, co robił. U Sokrata było wielmi mnogo tajemnicą, jakie pośle rozkrywali, a wieda już to u Wiktora Szweda, jaki może
E, Jako liczać nie takim wielkim literaturnym talentem jak Sakratianowicz, ale nie u siebie, bo wiedaju literatura wieda, jak i liczyć jako samym Gawaru Wiktora, samym wydatnym poetam Białostoczyny. To prosto było taki szczery białoruski patriotyzm, tak jakого я у нікого болей не бачу. Ніва ці часопіс? Niwa. Niwa, może тому, що я у їй працював. Czasopis była to była sproba nieštanowa je uwieści. I to było wielmi dobre, no ale dla mnie nie do serca to Niwa. Гайнаўка ці Бельск? Hajnówka. Tak, z Bielska. Ja nie będę rozkazywać, co думаю про Bielska, ale Hajnówka, to mnie больше po sercu, особливо po tym, jak obraniała białoruski licej. No i ja sam z Hajnówszczyny po macie. Горад ці вёска? Город. Ну, я городский, народился в Элблągu, это hanzeatycki город. Mnie nawet ciepер bliżej Ryga, czym Wielnia, bo dla mnie ta niemiecka architektura bliżej, prosto ja u jej wyraz. Дзякуй, сапраўдны гарадскі беларус. Дзякуй вам, спадар прафесар. Вельмі прыемна сёння было з вами паразмаўляць. Дзякуй, што нашмат якія рэчы проста раскрылі мне вочы. І аднак цяпер я буду намагацца казаць беларусы беласточны. І прапаную цяпер пайсці разам слухаць Белдыска? Tak, Белдыск. Дзякуй вялікі вам за размову. dziękuję. Падкаст «Тутака». Партнёр Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Серыя падкастаў суфінансавана са сродкаў The German Marshall Fund of the United States. Рэалізацыя задачы дафінансавана са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Рэспублікі Польша.